Pagkabalo ni Pedro, nga dakpo ng iyahang magtutudlo, gihulbos yang espada, gitigbas nito sa kasundalo, atong naputol ang dunggan. Pero nganong gibadlong man sa ni Jesus? Ingon niya, Satanas! Itawag pa niya Satanas si Pedro? Ha? Ikaw ko, luwason lang ni mo yung magtutudlo. Ingon pa ka Satanas? Nga naman, gusto ni Satanas nga dili siya mamatay. Kaya kung si Jesus Christ dili mamatay, impyerno ka. Tama? Sabtan? Ang gusto ni Satanas, dili patyon si Jesus. Kaya kung patyon si Jesus, gamay ray ma-impyerno. Ha? Pero kung dili mamatay si Jesus, impyerno tatanan. Mo to pagtigbas ni Pedro sa katong sundalo nga modakop sa iya. Gitigbas niya, gibadlong sa ni Jesus, ingon niya, Satanas! Itudlo niya, Satanas! Gibadlong niya. Kay dapat mamatay man siya. Kay kung walay pagkamatay, walay kaluwasan, igsuon. Dapat ma-realize na ito na nga inaanak ta kalab sa Ginoo. Dapat mahinuklugan ni mo sa imong kaugalingon na grabe ang gugma sa Ginoo sa imo. Nabisan ko na unta say kahigayunan makaikyas niya pero wala niya nabuhata tungod sa dako nga gugma nimo kanako kanatong tanan.